Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Ngut ki MLA Congress ki bala Syabe Seng Shipor uba Gabriel Walang na Nongstein constituency bat uba Charles Marngar na Mohdi constituency. Kin salet bani kendu ya Lamphang ke yeng dorbar u Thomas Sangma hakapor lai beje janmiet mentakasngi. Kat kum ki khubor bala ya ulum na kinongkit kam ke NPP laya thu ba anda kiladap ya kendu ya Lamphang ke NPP kan sapdiang ya kin ki Ngut ki MLA Congress hakaseng NPP hakapor sau shiteng janmiet. Shushu ki khubor bala ya ulum laya thu ba kinongkit kam ba hakmat ke seng NPP ke laya kendu kerpang ya usembut menteri rang ba ke jela uba Preston Tensong haying sa jung u mentakasngi hakapor khat ar beje mensengi. Hakani ke jiu kendu kinongkit kam ke NPP haying uba Preston kalane palat shikenta tam. Hakani ke jiu kendu ladan lang usembut menteri rang ba ke jela uba asnya bahlang dahar uba Hamlet Doling ubade unong aibut u menteri rang ba ke jela uba Daman Bait Lamare MLA ke Umrai constituency uba Jason Maulong MLA Barim ke Umsning uba Macmillan Bersat MLA Barim ke Nongstein kong Magdalene Maulong MDC Umsning constituency ba Rangkensai MDC Umrai constituency. Haba persyang ban kali ki katuk ni kinong yalam kim shimla ai kanu karai Henry ki laong bagini ki Ngut ki MLA Congress ki ba Syabe Seng kinle ya kendu ya Lamphang ke yeng dorbar hakapor lai beje janmiet. Kila pentip bahadin baladap ya kendu ya Lamphang kin sapdiang ya ki Ngut syaka seng NPP hakapor sau shiteng janmiet. Kajing temu ban Rung syaka NPP ki don lai Ngut Henry u Dr. Silingdo u MLA na Umsning constituency ulakan randien no bat Ngut kata uba Charles Marngar bat uba Gabriel Walang kilarai ban ya chakmat haduk ban syapen shitom dak ba Syabe Seng haduk hendrusnam.